Slijede vijesti iz londonskog studija MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Assalamu alaikum i dobrodošli u MTA vijesti. Ove sedmice, pored svog napornog rasporeda, Hazreti Halifatul Mesih V je prisustvovao i obratio se na Ičtimi godišnjom skupu Leđna Imaila u Velikoj Britaniji i Ansarullah u Velikoj Britaniji. 15. septembra 2019. godine halifa Ahmedija muslimanske zajednice, njegovo veličanstvo Hazreti Mirza Masrur Ahmad, se obratio na kraju Ansarullah Ičtime 37. To je sastanak koji se održava 3 dana i održavaju ga muškarci koji su iznad 40 godina. 4600 ljudi je bilo prisutno iz širom Velike Britanije. Prije ovog govora Hazreti Halifatul Mesih se obratio na nacionalnoj Leđna Imaila Ičtimi, koja je 41. po redu i održao je vrlo inspirisan govor. U svom govoru Hazur je naveo kako neki muškarci i žene iz zajednice imaju pogrešno razumijevanje. Hazur kaže: želim da spomenem kako neki ljudi imaju pogrešno mišljenje da džemat stavlja na njih nepotrebne zabrane i da im uskraćuje njihovu slobodu. Kako god, ako dobro razmotre, shvatit će da im džemat ne oduzima nikakve slobode. Radije džemat je tu samo da podrži učenje Islama i da moralno upućuje članove džemata prema propisima. Mi nastojimo da uputimo sve Ahmedi da se uvijek ponašaju prema uputama religije. A ove upute su prava sloboda i oslobođenje. Nažalost, postoje neki slučajevi mladih Ahmedi muslimana i muslimanki koji su ostavili svoje domove i svoju vjeru zbog uticaja društva u kojem žive. Nekada smatraju sebe da su dobili tu slobodu koju su tražili, ali poslije mnogi od njih se pokaju radi svojih odluka koje su donijeli. I poslije govore da im je žao i da ih je stid zbog toga što su ostavili džemat i traže da se vrate nazad. Oni govore da taj život za koji su smatrali da je sloboda dokazao se nasuprotno i ubrzo su shvatili da je to opasan put za njih. Poslije je Hazur govorio o vrlo važnoj temi, a to je propisno nošenje u islamu. Hazur je rekao: prije nego što završim, želim da vas podsjetim na vrlo važnu stvar, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da skromnost je sastavni dio naše vjere. Onda Ahmedi žene koje žive na zapadu ne bi trebale da slijede modu zapada koja se pripisuje slobodi izbora žena. Ali ta moda je u stvarnosti znak nemorala i neskromnosti. Ne pratite modu koja pokazuje vaše tijelo. Radije sačuvajte svoju skromnost. U svakom trenutku Ahmedi djevojke i žene trebaju da izaberu odjeću prema propisima Islama, odjeća koja će da čuva njihovu čast. Treba da vam bude jasno da svaka Ahmedi žena i Ahmedi djevojčica se oblači i ponaša prema propisima. Nekad neke Ahmedi žene ili djevojčice ne pokrivaju svoje glave, svoju kosu, znači i svoja prsa radi te mode, a ovo je totalno protiv uvjeta njihove vjere. Dalje neke žene nose mantile kao propisno nošenje, ali su oni toliko uski da izgledaju kao da je uska majica na njima. Takvi mantili koji pokazuju vašu figuru
nisu prema propisima vjere. Mantile koje nosite trebaju da budu propisni, da pokriju vaša tijela, također vaše mahrame, vaš hidžab. Vodite računa o svojoj nošnji tako da niko ne može da komentariše vaše propisno nošenje. I budite ponosne da vaše propisno nošenje, vaša odjeća čuvaju čast jedne muslimanke. Odmah poslije govora kod Ahmedi žena, Hazur je otišao kod Ansarullah, to su muškarci, i obratio se na njihovom skupu. Obraćajući se njima, Hazur je govorio o njihovim dužnostima kao Ansari. Hazur je rekao, naši primjeri će da služe kao ispravan put za naše mlađe generacije. Naš primjer će da uputi našu djecu. Naš primjer će da donese promjene našeg društva. Mi trebamo da obratimo pažnju na standarde našeg obožavanja, također na standarde našeg ponašanja. Također, službenici džemata, da li to bili na lokalnom, regionalnom ili u nacionalnim uredima, trebaju da preispitaju sami sebe da li mi uistinu živimo život prema značenju titule Ansar. Svaki nasir, to jest osoba, treba da sebe preispita. Njegovo veličanstvo Hazreti Masrur Ahmed, da Allah bude njegov pomagač, je posjetio Ansare u vezi važnosti namaza. Hazur je rekao, posebno se obraćam vama Ansarima, ustanite u toku noći, molite se da vam uzvišeni Allah pokaže put. Čak i ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su bili postepeno moralno upućivani. Kakvi su oni bili prije njega? Prije njega su bili kao sjeme koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzgojio i molio se za njih. Sjeme je bilo istinito, a zemlja je bila dobra i ovo je proizvelo odlično voće. Na način na koji se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponašao, i oni su se ponašali kao on. Oni nisu čekali na noć ili dan. Tražite oprost sa iskrenim srcem. Budite se na tahadžud, molite se, okrenite svoje srce na pravi put. Ostavite svoje slabosti iza i učinite svoje riječi i djela prema uputama uzvišenog Allaha. Budite sigurni, kogod ovo učini svojom uputom i načinom svog života, mole se i traže od Boga, Allah će da ga blagoslovi i promijeni njegovo srce. Nemojte biti obeshrabljeni, pobožnoj osobi ništa nije teško. Na kraju Hazur je završio sa dovom. Ovo smo vam izdvojili sa Leđna i Ansar Ištime 2019. godine u Velikoj Britaniji. Slijedi kratak opis hudbe od prošlog petka. Veći dio Hazurove hudbe je bio u vezi ashaba koji su učestvovali u bitci na Bedru. Na kraju je Hazur najavio novu website stranicu koja je u vezi Ahmedija historije. Hazur kaže, želim da najavim da danas Ured za historiju Ahmedijata je započeo novu website stranicu koja je na engleskom i urdu jeziku. Na stranici možete da čitate o historiji Ahmedijata, biografijama, o džematskoj literaturi, kao na primjer literatura obećanog Mesija a.s., Hulefaj Ahmedija, ashabi obećanog Mesija a.s., u vezi Ahmedija šehida, derviša iz Kadijana, u vezi misionara, u vezi zajednice, raznih knjiga, raznih članaka i fotografija. Sve knjige u vezi historije Ahmedijata koje su dosad objavljene možete i tu naći, u vezi raznih organizacija, u vezi historije zajednice, raznih zemalja i gradova, u vezi raznih novina i magazina, u vezi raznih važnih skupova, raznih džamija,
misionarskih kuća, centrova, edukacionih objekata, bolnica i raznih drugih slika iz historije Ahmedijata. MTA dokumentarni filmovi su tu također preko YouTube kanala. Na ovom web sajtu možete da nađete sve u vezi historije Ahmedijata i važnih događaja. Ja ću ako Bog da započnem ovu website stranicu da je otvorim poslije džume.